Wai chamanikab Jehovah kitesetai ketoi chakakwek tugul eng ng'olyondoni kitesetai kekose nebo konetisiet nebo lesson. Kimi lesson nebo 12 kakong'et nekit lesson agenge anan aeng sikobit kesuldae arawek somok chekoketestai kenetkei kong'ete arawetab somok, arawetab ang'wan, arawetab mut ak arawetab lo. Kemwoe kongoi eng akwek tugul chekosubwech. Kisome kele ngotestai kobiriro Jehovah ngokono kamang'unet so eng kanetisiet nekineti koek borotet eng inyendet neiyoptoi ak eng sobondong'ung neikose logoiwek chemiach. Ko ameche atachak eng wikini eng kanetishenyo nebo lesonit somanetab 12 nemwoe kolen oamde inendet anan ongebaorian akobo inendet nekikosorwech. Ko kikibaorinik 4 tokonyone chito age. Ko ameche atach ane ami kebeberta netai nong'olole amdaet eng sisinet nasisini akawe Jumapili nemwoe kolen kobun kang'irtaet. Ko ameche atach Lilian nerubwo eng Jumatatu ak kwaeng kasi. Karibu Lilian. Kongoi Pastor. Chamgei chamanikab Jehovah. Kitochok eng saitab kora kekeni kibotech. Amite Jumatatu nelen oeng birchin ako eng kamuktaet. Notok kosubkei kuyo kakamwa Pastor kole lesson yekiamdoi inendet anan kebaoriani koma eng birchin ako eng kamuket. Ko ngebe kwaeng kasi ko betut nelen ortinwek chekiboisie kemwoitoi Jeiso. Ko kongoi kitochok tugul. Kongoi. So rubei Pastor Jemagar. Chamanikab Jehovah ngakatakobiny kainetab Jeiso ole chamgei. Kebeberta nebo kosomok kasi netoretech aramaru komwoe kolen lakwet nekikobet anan ko lakwet nekiwo koombenot. Ko kemoche keker yuto kele eng lagok chekikisikyi kanisa tatyo kowek koombeniot anan kobetiot. Yeibata kokwo ng'wony kasi nekituge kong'olole kiwekundo chutok kiakoweke let, kiwekundo kobwa kotab Jehovah. Ngotoretech Jehovah yekitebe kelyekyik kotokotin. Kongoi mising, kongoi ameche kesa sikobit ketau. Kongoi kamuktendenyo laitoriatab Kipsengwet neung torornatet. Neng'ung tekisto betusiek tugul yekonech chamchinet sikobit kebe soet eng kanetisioneb logoiwek chemiach. Yeichomwech kekas ng'olyondoni komi kosikyok chemi tokwek cheterter eng loindo eng olimbo gaa emetab Kenya ak tokwek chemite emotinwek alak chemi Uingereza, chemi Canada, chemi Australia, chemi kebeberwek chebo ng'ony angot ichek chemite emet America. Ko yekiborostoi logoiwechu koek kirondit amu nitoni kiyoktech sikobit kemande ng'ony ak keyai baornatani kotomo koit kakisunetab emoni. Kotebi ng'olyondoni kobotechi kitou suldaiwech miendong'ung eng kainetab Jeiso ne kiptaanenyo. Amen. Rani komakimi kibagenge ak chepkametinyo Evelyn ko kimi kokibaorinik 4 tokonyone aramaru mite oret. Ko aibe kebeberta netai nebo oamde inendet. Somanenyo neo eng wikini komi kitabutab Mathayo 28 koitetab 8 akoi 18 ak 20. Kurset nekikurso Jeiso nekale oamde logoiwek chemiach oai baornatet kokotoune Jerusalem akobe tokwek tugul chebo ng'ony. Ongen eng kitabutab Boisionik 1 koitetab 8 nekile Jeiso otaune logoiwek chemiachen Jerusalem akobe eng kanasetab Judea, obe Samaria akobe tabanwek tugul chebo ng'ony akoi yobo kokweng'ung yo imenye eng gaa ko logoiwek chemiach chekikamwa Jeiso eng taunet. Ng'oliotab metit neking'olole komi kitabutab Isaya 50 koitetab 4 nakamwa kole maotiot kikono Kiptaiyat Jehovah ng'elyepta nebo icheket chekikiken sikobit anai ale
akimititoi ano eng ngalek inendet ne ngatat eng karonet age tugul sikobit okas kou chekikinet. Angomwa ngoliotab Jehova kole kikono Kiptayat Jehova ngelyepta nebo icheket chekikiken chekikinet sikobit anai ale akimititoi ano eng ngalek inendet ne ngatat. Ngoliondoneb Jehova ko kakurech achek chekiketach logoiwek chemiach. Mutokchinenyo nemi urani ko makoi ibaraste imwa kit nemetindoi. Makoi ibaraste imwaite ngoliot nemami muguleldo. Anga achek sikemande eng logoiwek chemiachen ko amu kikeam kergei ak chi nekikwomis nga iyamishe ibiye ko amitwogik chetindoi chekang'et ilen oye angakochi chitab kokwet ingapchei akochi chito age. Anga logoiwek chemiach kou amitwogikab tamirmiriet ako iman tamirmirietab Jehova nakale Jeiso oamde logoiwek chemiach oamdochi bororiosiek tugul kotaune eng kanaset nebo gaa Jerusalem koyobo gaa oling'wong tilyanutik bikwok choronok cheoe kasit tugul cheoe biashara tugul. Mung'aret notindoi koyoiyoe mung'areng'ung ko kialdoi ngwek anan imi matatu anan iyoe boisiet nebo temisiet nebo ukulima iamde logoiwek chemiach eng kebeberta neimi. Nitok kachichet nekimwa Jeiso kole omande akoai biikab bororiosiek koek alamalaik chetililen. Mi atindiot nebo pastayat nekekure Pastor G. Pastayandani ko kitiem kong'et karon ak kokiwendi kanisa eng betut nebo Sabato. Ku chitugul no ing'ete karon ko kitindoi karinyi. Ko kingomanda konam kibunguok akomanda kole oye ku kachelewan eng Sabbath school ak king'et karon kochop kosoman lesson eng kanetisiet nemi akosoman akochop amdaet nekipkwendi koamdoi kole ngabun amdaani soker. Ku chi age tugul no kikochin boroindo eng kanisa ngineti lesson anan ichope amdaet. As kochirchiren pastayandani konam karinyi kakonam kibunguok kolal karit akotoi banda kwo. Eng banda kotokowendi tap koit nganaset nekibune ko nganasani ko kichang'a karisiek kosir betusiek alak eng betut nebo Sabato, betutab Jumamos. Ko kwangotebegei kole ii kang'ete ano bichu angotomo agere biik eng betut nebo Jumamos anan Sabato ko chang karisiek barabara. Eng kabwatetnyi eng kabwatutikchi ko kiima kole ii ne chekaak kotoi konerech akotoi koimak. Kongotokomi kotesetai eng barabara kakwo karit kotepso konyo kari age nekamos eng laindanyi tap kole ngokere kakirchi break lekami nekatakwer chichi konerech akole akowir ng'oliot nekimong'une kutinyi kowirchi nderebaindet kai kole amu ischerkerech kale kinerech kabisa kouyo kapolchi. Ingen ile biikab matatu anan ko chi nekwerie karit ko ng'alek chewiru chichotok ikwong'e kabisa. Ko kiwir akine pastayandani chechiket. Tap kole kakomanda chichi pastayandani koit kanisa akowirchi ng'oliot nekai chichi kai akole mongen ale kawendi ano kane nekaai ngukemutsetani chichi sikobit kokerang oret. Ko tap koit kanisa ko pasta tap koit kanisa kotoi konetis lesson nekakachop. Tap kole ngokeri ngoroni chi nekergei uyo kiakeri chichi. Tap kole ngosisi angakomach koek chi neuyo tos anai. Kale kobwat kosis kabwatutikchi kot koek kabwatutik kele anga chichi nekanyo kanisa ko chichi kachubei. Aka nakanyo koker break nekataryaigei eng barabara. Bas mang'ata kong'alal ak chichi kong'alal kota baadaye koker kole uye to makasom nyoetab kat amu isin chito nekamabwatini ale kakanyon akine kanisa akakochang'a karisiek koruno kachubisie ako ane ko amdoindet ako ane ko pasta akakowire ng'alek chichi nguno kabwatutik chi kokilen chichi ara
atole ne en chichi. Nito ko kenetech komie kongasoman abwat ale mengen tuguk cheyoe ngiyai kit nekeyai inai ile tinye chito age. Ng'olyot nekiyochi chichi eng muguleldonyi ko kitiny chichoto. Mongen ale ngot kibwoti chichoto kele ara ngo pastayat ne karongyino ng'alek eng barabara. Akoroni amdoi. Ara ngolen koyomyo ng'alek ak koyonyi ng'alek ak atebetab chichi ak amdaetab chichi komanamegei. Nitok nekonech kenai kele boisionikyok, ng'ololutikyok, atebesyekyok kotindoi amune ako nyolu kekuye kele tindoi kiy netinye biik alak leketeptoi. Ngawe Jumapili ko ng'olole akobo kang'irtaet. Tuguk chekainyoru chekikoberuri Jehova itindoi amitwogik ko chekeng'irta ityeme ikochi chito age. Kang'irtaet ko kit nebo kararan. Kamwa eng kitabutab Mathayo 28 koitetab 18 akoi 20. Nito cham kekure kiong'notet nebo keny ako nebo koikeny eng sobenyo. Amu kamwa Jeiso kometo alamalaik akokur icheket eng taban akolech ang'otok akameche omande. Koyomandoi obendi emotinwek ak oratinwek ak bororiosiek lemenye biik. Ko biik chobendi onyoru ko biik cheter ako makergei biik tugul. Nitok ko kurset nekakur icheket komwa eng 18 kolechi akinyonji Jeiso ichek akong'ololchi kolenji kikono kimnatet tugul eng kipsengwet ak ng'ony. Notok anyun oba koitab 19 akoyai biikab bororiosiek tugul koek alamalaik obatisan ichek eng kainetab kwanda nebo werit ak nebo tamirmiriet netilil. Onet icheket kosup tuguk tugul chekiang'atak ako kero ami kobotok akoi betusiek tugul akoi kakesunetab ng'ony. Logoiwek chu miach chekamwa Jeiso ko kang'irtaet nebo imanda nebo Jehova. Tuguk chitindoi eng kayebindo ityeme itoret ak ikochi chito age. Kounotok ko logoiwek chemiachen chekiketach eng Jeiso. Kepchei logoiwechu. Nakale Jeiso oba ng'ony anyun akinyonji Jeiso icheket akong'ololchi kolenji kikikonech kimnatet nekibunu kipsengwet ak ng'ony. Kikikochi Jeiso. Kale Jeiso ane kinganyone ameche ayai boisietab kwanda. Kounotok ameche akonai chitugul logoiwek chemiach. Mami besio neking'et Jeiso ako kiamda logoiwek chemiachen kemboi ak bet. Kityem kowonganasok kwa oratinwek chemi biik. Ako kinyor biik chechang chemiondos, konyor biik cheame rubet, akonyor biik chekikobet kamang'unet. Ako ngile kibunot Jeiso eng oret ko kityem kokoito surutietab Jehova akokoito logoiwek chemiachen eng biik chechang chekitikendos. Ipkoba biik alak kobwoti bicho 4 chekinam chorwenwa ak nyokong'any kibatit anan keshekutab kot akorong akomut chito ingilikab Kristo. Tab kole ngoker Jeiso kolyonotichu. Tab kolech meche kaune ako kicha chichotok Jeiso. Kiek Jeiso chorwetab chitugul. Kitoret bororiosiek chekimitei likimi amu amdaetab logoiwek chemiach. Notok kale sirutikab Jehova. Notok anyun oba. Ng'olyot oba ko kale omande. Mande ing yoimi. Mi chitab kokweng'ung netomo konai logoiwek chemiach. Ingemande kekoito logoiwek chemiach. Jeiso kochichech kemboi ak bet. Inendet ko kikonech logoiwek chemiach sikobit kemande. Kiong'notetab malaikayat netai eng kitabutab Ng'ang'utiet 14 koite 6 akoi 12. Notok tikityoton lumeiwotab kanisa ne Seventh-day Adventist. Konokale malaikayat oba oamde logoiwek chemiachen. Obaordian chi tugul. Akokur bororiosiek tugul, oratinwek tugul, ak biik tugul kokas logoiwek chemiach. Akochob ng'ony abo yetunet nebo nyonunetab Jeiso.
Magoi nyo Jeiso nebo oeng komakiamda logoiwek chemiach. Magoi nyo Jeiso nyokomute kipsengwet kotomo kebarasta logoiwek chemiach. Ache keborostoi logoiwechu kemite soet eng emetab America. Akoitu ng'ony komugul. Akwek chumi Australia, akwek chumite UK, akwek chumi Canada, akwek chumite emet nyo nebo Kenya. Keborostoi logoiwechu kemwoiwok kele kokoit logoiwek ing'ony eng kabarastaet eng oret neuni nebo soet. Amu kale Jeiso ak kioger malaikayat age kotorereni eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemiach chebo ng'ony kwomchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik tugul. Ng'oliondonotok namwoe kolen bororiet age tugul, oret age tugul, kutit age tugul, biik alak tugul ak chi tugul koboru kele anga mami biik chekotiti Jehova komakiamdochi logoiwek chemiach. Nitok nekonech kenai kele anga itu kakesunet koipchi chi logoiwek chemiach itikchi. Mathayo 24 koitinyi 14 kole Jeiso kiamdoti logoiwek chemiach makityo kosik biik akoik baornatet. Yekakoik baornatet koit kakesunetab ng'ony. Anga ngeamdoti logoiwek chemiachen komatun komwoe chi kole oye maakas. Kase kutit age tugul, kase oret age tugul. Bible ini kitindoi ko kikewal eng kutuswek cheyome ng'ony komugul. Biik chemakase Kingereza kokase Spanish. Chi nemakase Spanish kokase French. Chito nemakase kutitab Kingereza kokase Kalenjin. Ko nemakase Kalenjin kokase kutitab Kogo. Eng bororiosiek tugul ko kikekoito logoiwek chemiachen eng kutitwa, kutitab kamenyi. Ko nito nakakonech sirutikab Jehova kokilech akamwoiwech ongeamde logoiwechu. Akomwoe eng kutit neo koitab 7 kole oiwech Jehova akokochi toronatet amu kakoit saitab kirwokenyi. Akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony ak nyanjet ak konde metusiekab beek. Akosu malaikayat nekibo oeng akole kakolul Babylon neo nekikikochi bororiosiek tugul koe divaik chebo koromnatet ab soksenyi. Akosub ichek malaikayat nekibo somok komwoe kolen eng kutit neo kot kolos chi age tugul tiondo ak kanamwenyi akonyor berutiet eng togenyi ak eunyi koe akine divaik chebo koromnatetab Jehova. Kamwoiwech sirutichu akobo kaititen ng'oliotab Jehova kuni kibo Johana. Amu kiititeni Johana eng surkwen akolechin biik ochul oratinwek nyone inendet ne Kiptaiyat. Logoiwek chemiach ko nito nekonech kamang'unet sikenai kele mesis ing yoimi mande amde Jeiso. Ai baornatet meyai kiy nelen oye maane ngwai pasta, maane ngwai boiyotab kanisa. Angot tenyoru chorweng'ung naomi kasi tuwai imwochi ng'oliotab Jehova eng oret. Chito nekobe obendi Nairobi kokelany eng karit imwochi ng'oliotab Jehova. Inendet nekotuye omi line akokening yobo benki amu lainda imwochi ng'oliotab Jehova. Nitok kurset nekakure Jehova. Johana ak Petro kokiamda logoiwek chemiach akemwa kole matindoi kiy age tugul ipkosir Jeiso. Ongepchei Jeiso kepchechi bororiosiek tugul ak biik tugul. Nitok kamang'unenyo ako nito netoretech. Tos mi chi netokotese ng'olio? Kongoi ngatachin Lydian ngebebat chebo Jumatatu. Kongoi pasta kemwa ng'oliotab barabara na iwendi pasta kanisa ko inget ile kakisomanech akokerech biik. Nguno akot ndangap komemwa ku pastayat abwoti ale kimuchi kekergei konyek. Lakini kora ko ngap ikwerie karit chito ako iker nakanyokotilin nekatarusin ilechigei koyonyi kaka inetech yotok ng'oliondonotok kele kaka menoe ile otuitosi tai anan kowechi
kewe chichoto nekatotokonyone anan ko katatokolen kong'ololchi chito age komakokase amu kakoker kole ngot ko kapastayat anan ko anom nowendi kanisa kokaiwo kouni. Aker as ale akot ngimwa muguleldang'ung nemamang'une kokaikwaz chichoto ko kanetishet nekanyoru eng yoto. Ko Jumatatu keng'olole kamwa kele maing'birchin ako eng kamuktaet ko ikere ile makibirchin chi ng'olyondoni. Kakomwa pastor kole ng'olyondoni kokakile kwait yani emotinwek kong'ete Jerusalem, Judea akoi chitugul. Yani kwaiti lagat akere aiti ale yani mamite nekimeto Jehovah kiwo emotinwek tugul kele emetab Kenya. Kebe kele kutit kenyo chito inyendet nailen ile ingen ang'o, ingen Jehovah nyonjinin yoto. Tara anyun acheket chekikekurech kokakilya sikobit maing'birchin ako eng kamuktaet. Nitok ikere eng yu ile kinetegei kele ministry nebo Jeiso kokiyai koune. Kinyo Jeiso eng kitabutab Mathayo, kamache asoman kitabutab Mathayo 9:36 nelen ako yekingoker tuiyoshek koriregei ichek amu kinyerotin ako yestootin kou kechirek chematinye mestowot. Kiker kirire ichek kokaka kinetegei ng'olyot agenge kele irire chito age. Ngap akot ikeregei ile kameche kerirenon yani mamuchi lakini ker chito age kou Jeiso nekirire ichek kale ku kechirek chematindoi mestowot. Ikere kechirek cherwoti koba kole alake kolya kobetyo kidogo kakonyo suiyot konam. Ko kaka ngot komakirire chito akine konyone suiyot nebo ng'ony ne notok kinget kele oindet. Ko iker eng yu iker ile Jeiso ko kicham icheket akicham yani koyochi boisiet kong'ete eng betut ko kiwendi eng muguleldo nekitinye kachichet nebo chomyet. Ne notok ikere ile ngot kochiche chomyetab Jeiso ko nekonech kerire chito age makoi kitondit inegei makoi kimuch. Kiwo Jeiso amu karire icheket ako notok neichichi kwo eng kurget anan kowendi yani ngong'ete karon kowendi kou notok amu tindoi maket neichichi. Ko ikere ile kibendi kemwoitoi ng'olyotab Jeiso yemite oret, ngimite ano sanda, ngimite ano, ngimite ngot ndegeit, yeketich opportunity nekotuiye ak biik ko notok nekebendi kemwoitoi. Amu ngot kemwoitoi eng yu komwoitoi ano mi Saudi Arabia, imite Kenya kemwoitoi ko ikere ile kakai yotok neite ng'olyotab Jehovah kot kekimwa kele ite ko kakaite. Amu ngile ilen ibwat ile makoi ait olatugul ne akot ndakimwa ngot neighborhood ne makoi ait lakini kaka kiit ngot keit chitugul kochiche chomyetab Kristo nemite mugulelwokchok kebe kemwaite. Ko inyoru Paulo komwoe kora eng ng'olyot eng Korindoek nebo 5:4 kale amu ichichech chomyetab Kristo. Ngot kochichin ko inget ile ngochichin ko makoi sisis. Imeche ichakte, maiwendi mutyo, yoche makoi sis eng yekainyoru imeche imwa ng'olyotab Jehovah eng chito age. Makoi sis ikere chito age konyolili. Makoi sis
igere kolale kotab chito age, yoche iwach kotko metinye beek cheitumchini anan ko ng'ung'unyek anan ko ne, koyache iwach sikobwa biik nyeketoret amu chomyetab Kristo nemite mugulelwogikchok. Ko igere ile ma eng birchin, lakini ichichet ngot itinye chomyet kuyo ichome lakweng'ung, ikochini amitwogik kwam lakweng'ung ngotko amitwogik choto ichegei chekong'et ikochi kwam, igere ile chomyonoto nebo Kristo nekonech keker chito age nekale kakatokomwa yani kale ing'irtogei chomyetab Kristo yani ma eng birchin, ngong'irtagei sinyene ibwat beek chekairong'chi teret kole kong'irtogei. Kotko ngong'irtagei chomyetab Kristo koite kong'ung, koite jirani, koit chito age akot nemengen nakamwoe kosta eng barabara ko kakaite kora, kenyoru kele imuchi yani kekas tuguk chetindoi biik alake amu igere kale ibwat sire lesson kole tos ibwat akinyoru chito noilen chichin amu mengen kainenyi, mengen ile lemin, nondin anan turkanin anan ko ne, ibwat ile chichotok sobenyi koune akoi yani kele eternity yani koit tun koek Jeiso, tos ibwat sobetab chichotok, tos inyoru rirenetab kei nebo chichotok, tos kokonin nakalen ichicho chomyetab Jeiso ne notok tos iker chichotok kot ile ne neoe. Ngot koyoe kounotok ko korok netai tamirmiriet nebo Jeiso nebo Jehovah nekonech keyai kiotok amu makoi keyai eng kamukenyo. Inyoru ng'oliot nelen makoi yani notok mwoe kolen eng Jeremiah 20:9 kale uu maat nelale eng muguleldonyu kotko mamuchi anan asis aker kutit kale achicha masisokse chomyetab Kristo nekiinyoru, kinai amune si kotko ibirire chito nekalechin chito nemengen akot kainenyi kokonin nitok kochichin asimebirchi chi amesulumu chi lakini imwochini eng chomyet ne notok igere ile chomyonotok mayai Jehovah, maisulum Jehovah kap Adam ak Hawa yekingo kolechi kiborchigei ketik akolechi oam chu tugul lakini ni komatoam, maisulum Jehovah. Iker kole kap Noah kokikikochi boroindo kenyisiecho 100 koteche Noah, kikurso Noah, makibirchi chi lakini kikimwochi kelechi nyone maranet akoi tun kolewen chitugul. Inyoru kele eng yu Israel kora kokikikochi notok kasarta komutu Jehovah eng Egypt kokochin kora Jehovah kong'ololchin lakini maisulum icheket. Aya Jeiso ko kora kiineti akonyoi lakini maisulumchi. Nyoru Mathayo 4:23-25, Mathayo 23:37. Inyoru chepyosa nekikure Ellen G. White kora komwoe kole ikere yani chomyetab biik chekichome biik ketoret biik kot kechome ketoret chi nemengen akot ko chomyetab Kristo ne notok konech tamirmiriet kemwoch. Ako ngot mau notok yetinye tamirmirietab ng'o inendet netui nekonech yani keumisan chi anan kemwa kito nesirtoi ko iker ile eng yutok anyun ichichech asimakelya keamde kemwaite akobo kamuktaindenyo ne noto nyone kibaurioni amu inendet
ara anyun kinyorundoitoi ano kimnotet nekibaoriendoitoi mwae ng'ang'utiet 12 kaitet 11 kole ne ng'ang'utiet 12 kaitet 11 ng'ang'utiet 12 kaitet 11 kole akiterter inendet amu korotikab arwet amu ng'oliotab baornatenywa amachaman sobonwekwak akoi meet. Kakiterteri amu baornatenyo kemwaite akobo inendet kebaorionjini biik alak makilazimisani chi lakini sikokas chito akobo achek amu kibendi mashambulio kokingeba mashambulio sikobwa biik kobwa ole kiamdoe kokaking'etyo karon akebe korik eng korik ngenyoru biik chekibute bandek abwoti kikibe Eldama Ravine ole kinye koketo kebe kebendi kebut bandek as kelaa bandek koba gaa atya kelen kelecho obwa keamishe kelecho acha ng'etin ochu kitocho kobwa tuyet nekitindoi saa 8 sobwa. Ingen ile kibwa bichotok amune? Amu chomyet makibirchi kinyeketoret akikere ile kaka chorwandit nekakibwa nyekekatkei kemwa kele king'o ano chorwandit nekonech kemwa akobo inendet konech miendab Jehovah kemwaite akobo inendet. Mwae eng kitabutab Petro nebo 2:3 kaitet 18 keekitu eng miendonyi noto Jeiso Kristo sikobit yekiekitu keeku biik chetoloen keeku biik chemuitoi ako biik chetinye rirenetabgei neimuchi komuitae tugun cheuen amamwa kiy neng'wan netile chi or anan komutai koleji acha mawendi konoto no ikere cham komwoe anan kouni achacha ikere ile koit kecham keai makot yani malasima akot ikose imeche imwa nginyoru chito ilechi ikas amu konin tamirmiriet the opportunity ing'alal iker chito age netinye ng'wonindo kokonin kamuget ile nee namwochini amu kong'ololyo ak Jehovah imwochini ilechini imeche amwa nee alechini nee atoretitoitoi ano kaikas kokonin koyotun oret ko anyun eng wikini tugul ni kakilya kakenai kele kemwaite koma eng lazima tos kiai nee eng nito oranito eng wikini kotos ile nee neichicho ane tos ichicho chomyetab Jeiso anan ikere ile makat ai ako sikemwaite akobo Jeiso ko yoche iwe chito neong'ololi ngoburkeng'ung akiyebit melasimishan mesukumonchi ng'oliotab Jeiso nai inendet anan chorwandit atya itach kokanyo itach konyo kong'wong oboenyi ilechi kibendi kanisa otochin kitindoi no akimwochi atindiongung nekikoyoun Jeiso nee nekikeyoun inye neikere ile kianyoru katiaket sikonai chichoto kole kaka ngot ko ki ako imuch tuguk alak ko verifyani biik alak ko kikiman kole kisatamirmiriet netili sikokon kokochi chichoto kimnotet akine akokono kimnotet akotoigei chorwandit koet eng ng'oliotab Jeiso kekochi yani kamuget ne noto makilasimishani koikiker kele ki Jehovah mailasimishan kikochi kityongon kamuget ako respectani the will noto so sikeekitu kou noto ko kebe kemwaite akemwa atindionnyo eng betut ngot ketindoi keekitu kenai tilyanditab Jehovah iker ile kaka kinoe tuguk alak che akot chekimukotogu eng betusiek chekikimi let iker ile iker ile kaka yani ikere
what God is doing in nature, in people. Akachek tugul akot inyendet ilechigei kaka Jehovah ko semakibet betutab kwoeng kasi ameche akochi mwalimu ngot kotinye chi nemeche koteshi asikebe kwoeng kasi. Tajaram arokaitu kongoi. Okay. Kaitu. Lilian kameche ates ng'olyo agenge kangisomanin ng'ang'utiet 12 kaitinyi ko 11 komwoe kolen icheket chebo orioni akiterter inendet amu korotikab arwet. Amu eng ng'olyonotok kale ng'olyotab Jehovah nekikochi icheket kimnatet eng logoiwek chemiach. Ko kitindoi bunyot noindet nemachamwech keamde logoiwek chemiachech amu kisase logoiwek. Ko ngilen iamde itindoi kiy nelechinin ara mwoe ne biik irenygei amu memeche imwa. Ko kamwoiwech kele kikoterter Jeiso ako mami besho neking'et Jeiso korartae ng'olyotab Jehovah. Ma inyendet iamdoi amu Jeiso komi tamirietab Jehovah nemi muguleldong'ung nekonin kachichet sikobit imwa ng'olyondoni eng nyiganatet akibaurionchi imwochi biik ilechi sobe Jehovah. Kito nemeche koboisie Jehovah ko kutinang'ung'et ak kabwatutikuk. Chomchi Jehovah koboisie kuting'ung ak kabwatutikuk kobarasta logoiwek chemiach. Ingiyan ile iwendi komatiteb ile ibamwae ne amu ikoni Jehovah ng'olyot neimwoe yekaichobake ibimwa. Kongoi noto ilen ile amite yoto kokonin oret cheimukakse. Ko eng kwoeng kasi ko betut neking'olole kora amu kakenai kele makat kemwaite maeng'birchin kakiyam yotok kakinetkei ko oratinwek anyun chekiboisie kemwoitoi Jeiso. Tos kimwoitoi amu kabwoti akine ale inget ile ngap kasi ko mamakat yani makituitos ku emoni nyonet yani makilen mamakat imwaite dini neng'ung eng kapkasi. Kaker yutok alechi yutok anyun ameche anai akine sikanai ale amwaitoi ano amu karibwat ile siamwochi chito ni amwaitoi ano amwaitoi ane mongen ang'alal anan yani biik cho kilen introvert ngilen imwa kobotoni muguleldo. Ko ikere eng yu ile kaka kikokonech kebor kochop Jeiso oratinwek chekimuche kemwaite konye ne nyokor anan kolyon kokonin kimnatet. Ko eng yu kokatoi lesson kole tos ng'o eng sobeng'ung nemeche Jehovah iitchi inendet. Tos ingen ile biik chomenye town kobwane chito naibu baronok eng olinyonet koibu baronok akoi koit kurgat. Ikere koitu kila betut koibu baronok chichotok. Tos chichotok anan ng'o notuitosi eng betut chitab kokwet anan chicho wae kasi tuwai anan ko chitab dukanet. Tos ng'o nemi oreng'ung nemeche Jehovah imwochi ibaorionchi akobo inendet. Nosich tilyandit asikobit imwochi ng'olyotab Jehovah. Kenyoru eng Isaiah 50:4 Isaiah kole kikono Kiptaiyat Jehovah ng'elyepta nebo icheket chekikinet sikobit anai ole akimititoitoi eng ng'alek inendet ne ng'etat ing'etishei
karonet age tugul ingeto sikobit akas kou chekikinet. Kale kaketyi konyoto kale kikono Kiptayat Jehova ngelyepta nebo icheket chekikinet sikobit anai ole akimititoi eng ngalek inendet nengetat ingetishe karonet age tugul ingeto sikobit akas kou chekikinet. Kaka mele mamuch angalal mamuch alya konin Jehova kuye mwae kitabutab Isaya kole kikono kutit ngelyepta neu chito nekikinet amu nginyoru daktari ngiwe kap daktari kongalali daktari amu kikinet. Ingen kongalal kolechin ibwat chitugul newendi konyoru daktari komwae nyone ni komwa chechiket kole akase kolale akase kolyeli akase kolyon koelewani kole kaka kelyel ko kolya anan koroitab ngony anan ko ne koelewani kole Isaya kikono anai ku chito nekikinet ku mwalimu neinetin kotonon eng class kongen geography ingen kole ni ak ni tinye somanet ko akot inye nekakamwa neilen ile mongen kokonin Jehova kamuget. Ko ngokakenai yotok inai ile kaka chichon jirani nenyunet komatemeno amu kono Jehova kamuget amuch abaorian amu kikokono kimnatet kono ngomnotet akokono kurget nekingolole ngot komeche kurget kengalal. Inyoru eng yu ile ngot ko kaunotok komakat kechobokei anyun kora amu mwae Petro eng kitabutab Petro netai 3:15 nelen kechobokei eng atkan kora ku biik chebendi boriet kochobekei mangetos kityo kole koba yoche kechobokei akeeku biik chetoloen ako biik chekonyiti biik alak akotinye muguleldab Kristo ne notok kikonech keeku chetoloen neikere kele Kristo kokirirek koker icheket kole uu nego chematindoi chito neribe. Ko Petro eng yotok netai koite 8-15 koborwech kora kole ne oratunwek alake keeku biik che kikure ne eng compassion keeku biikab chetinye rirgei akotoloen ako keeshoi tugun cheyachen avoid returning evil for evil noilen ile amu kalecho ameche akine kokas kongwan ngeyas yotok ak keeku biik chekichenge kalyet eng kalyet sikoek notok akot ndanyone chito akonyo kwale anan kolyon koek acheket che iwendi iribisi ng'ony ribis maamin kiy imwochi yotok iribisi ing'ololi imwochini Jehova ilechi kairo alyon eng yu asikobit keistoe ngalechu kaikas cheyachen. Keeku biik chemeng'ishe eng Kingereza kekure good conscience yani naikere kiy akisoman akimwochi Jehova amaing'alal amaituku amaiyai koek sobenyo nekikokinetkei kele keeku sobet netindoi nesomani biik ku kitabut nematindoi kele lene chichinye kanyokomwa ne koek biik chokimwoe kelen oye ngotitinye kiy ikuro anom nyokotoretech koborwech amu keeku biik chetoloen ku kechirek cho toloen koek character nenyonet nekesomani biik alake akot ngoi komite kari koinai ile chichi kokawendi onaigei ilechi ochamgei kotokoisich chito komwaun chito amu kakoker kole ii chorwet komwaun kit ingen biik
komosise akine koimegei ko kakoro kole chichi ngomie chichi akoi amwochi koi kaimwochi le kero kiowendi kouni akine kouni akaai kouni kolechinin chicho menget ile kaiyotwo betut eng Kingeresa kolen you made my day amu mengen ile kamengen akot ile kakai ichopchi chichoto betut amu kaimwochi inyumnyumchi kito nekonyigis ko ngowendi chito ko nekalen Jeiso obwan akwek chenyigisen sokonok koipchoki nenyinet newisis ko kaieku iborchi Jeiso chichoto. Aya nerube ko kesaa sikobit kotoretech Jehova kokonech tamirmiriet netilil eng betut akokochi Jehova tamirmiriet inendet nekakonin Jehova kole iipchi kosokong'ololchi inendet yani koek mbaret nouo mbaret nekakotangusit nekimuche kekol keswek kokochi muguleldo netangus koyatak muguleldo akokonin divine appointment cham kekure ane ak Eva ak chorwenyo Helen kekure DA divine appointment yani cham kebendi eng oret kesoe kebune kelyek keyoe exercise kelechinigei DA rani yani kele DA nenyonet ko ne kesoe eng oret sikobit yekituye mutai kemwa kele ko DA neng'ung'et koune keiku encouragement amu kikere Jehova eng oret nekonech kebe ketuye ak biik alak keker kecheng kora oratinwek yani ngwek bitenyo maek kito nekisulumu ako ngo kanisa otuye ak chito age ngap akot kobwane biik kanisa alake koit kanisa mami chi kokacheng'e chichoto kamakocheng'e akot nyekeamdochi kacheng'e konyor chito nelechin chamgei akolechi chamegei ikas oleu kityo abwoti komi chepyoset age nekonyone kanisa komatanyone kokakokeskei mama nenyinet kokeskei baba nenyinet eng wikit kotakisikani baba nenyi amut kokeskei mama nenyi kole kamatanyone kolecho anyone kanisa yani anyone kanisa aitu konyo cham ko inendet kowendi kanisa nebo Jumambili lakini cham nyokobirwech piano iker konyo nyokotebu ng'ony kityongon lakini kito nekocheng'e ko kocheng'e kecham ketoroch akelechi yani nailechini mut na betut nekot ile imwochindoitoi ano nekekeskei baba nenyinet akokeskei mama nenyinet ko ikere ile ng'oliotab Jehova nekonech naturally inai amu nguno kokikona kolecho kamach amanda ale sasa amande komapaep aepchi kong'alal korir komong chepyoset age alechi arai ngesa aketoroch kolenget ile konoto nekacheng'e ano amu mami chi age nenyone konyi nyokolechi mutyo iker ile kaka kinyoru ortinwek chekonech Jehova ngawendi kanisa komabwoti ale choto netos ipayai lakini kaka kechobokei sikenai kotoretech akemwochi Jehova ile amoche amwae ne amu kong'olole akase ale kilamwoe nenyi kongotosise komong chepyoset age nekowendi kinine en orenyo alechi konyo nyekesa tugul iker ile kokochi kimnotet akoker kole onget ile kaweyotwo oret nguno kawe sibong'ololchi chepkametinyu abirchi simet akamwochi ng'alek chekakomwoiwo chekakoyat muguleldonyu ne nguno komarire akoi tun betut amu nguno matakeyai funeral nebo baba nenyinet kokiahirishan sikotuiyo ak nebo mama nenyinet keyai agenge kole makouui aker ale kame Jeiso netongoni ang ane ko ikere ile kaka oratinwek chekitindoi kokebuch kesich chorwandit kesaa
ak kesich muitaet anan ko tolosiet ak keker biik eng community nenyonet keker kele nee nekeyoe ak kecheng Jehovah eng betut kechenge ng'olionyet akotoreti tamirmiriet netilil asikobit kemuch kemwaite anan kemwochi biik alak akobo Jeiso ne notok konech akobo ng'olionyet asikobit kelechi biik alak obwa kelechi kitindoi kaniset nemitei kitindoi mkutano nebo lagok ara angot tos nyokoba lagok ak lagokchok oret agenge notok neimukoksei ko lagok ikochi lagok memakekei kosik som lagok koba ak lagok koba inget ile bwone lagok chebwone excited nyokoba ko ngomi gaa komwochin tuguk chekapkinet kakoliat betut age mitei lagok alak chekikimutu kanisa nenyonet kobo kaniset age sigikwak kole makibendi kaniset no ketepche akoi kobwone lagochu kobwone kelen kokemut lagok kole makibendi kibendi ni amu ni komi choronok mitei kibendi akot ngap komut yani mwalimuinik chebo lagok komut koba timin koba aino koba ano kole lagok kibendi olotok ipkolechi lakwet amune inye mama iwendi kanisa nang'ung ipkesakikutun kole keliat mami chi akot neng'ololun makibendi olotok inget ipkole sigik kakebwa ipkobwa sigik eng yotok ko oret agenge nekonech Jehovah ne rahisi eng lagok ngotitinye lagok anan ko lagokab kanisa nenywa otach activities chebo lagok itach lagokab jirani kobwa yotok kokonech oret agenge nekitinye tilyandit kisib tilyandit chorwandit akeiku intentional eng tuguk chekiyoe sikoek bitenyo nekimuchi keyai eng kanisa kituye biik kobwa kanisa sikobit kosich akwet neimuchi koekitu akichek ko notok tupchosyekcho eng wikit komugul ngotoretech Jehovah kenetegei kitabutab Petro netai 3:8-10 notok neng'olole akobo kemwaite keeku baornatet ingen baoriat alen abwat ale baoriat inget kobit accident kecheng'e baoriat nekikere ako kikas konye kokaikas iker Jehovah tuguk chekiyai Jeiso kiyai Jehovah kichamech Jehovah mising kot kokoito werinyi inegei nekiwo kot kikartat koib tengekwokikyok tugul ko amu kikas keeku baoriat notok amu keeku baoriat imwoitoi ne makoi imwa kit asinye nekoikose nekoaak eng yun imwoe kito nekokwoun Jeiso ne nekokwoun Jehovah eng sobeng'ung neimuchi imwa inget ibaorionchi ole kitoundagei akoi yeimite akiker koker chichotok kole iman ngot ko kikwai kou notok imukakse akot eng ane ikochi chito toretet ne notok bunu ng'oliotab Jehovah toche mwalimu nerubei anan ko neteshin asikobit kotesetai yotok eng betutab kosomok kasi. Bas, kongoi Lilian eng kanetisiet nekainetech kakenyoru ng'alek cheechen chebo ole kiptoi logoiwek chemiachen amu boisienyo nekikonech eng kuretab asista ko koib logoiwek chemiach koityi emet tugul kale koek baornatet yeityo koit kakesunet kebor kole itu kakesunet kokakonyor chi age tugul baornatet nebo logoiwek chemiachen kalas omalos age tugul neiyoni inendet alas konyor sobo nebo kaikeny komwawech kitabutab kosomok kasi lesson eng kosomok kasi kole werto nekibetot anan a wandering child kelen eng kutitab Kalenjin Oi. Bas lakwet ibaki Oi. lakwet nekibetot anan Lakwet nekibetot nekiyumbenot Oi. Bas keker eng yu atindiot nekakonech akobo chi nekikure bororietab Ephraim ne kingen kele tupcho Ephraim koboto Manase ak keker atindiot nwa ko biik chekikuwe logoiwek chemiachen
ko tep ko malleson ko downe ko ngalale agobo sigindet ne ko si lakwet ni ak ko yingen sigindet taga tokol mami sigindet ne meje lakwet ni wala talus ana gobet laga ne meje golle ko sop sobet na gararan meje lakwet ni ci golle ko sukul meje lakwet ni golle kanday jeyso meje lakwet ni golle kanyor bay chete me shikimi de tay meje lakwet ni go ger ko ka go fawle nak sobe ni ko siro go nyende to ligi fawle nak sobe ngum ko garab koy ngi taw inet lakwet suluti ke trile nga itaw ko ngate ko lakwet mi ngi agigera to ko endi sabat school garon ko ngete ko sa sita ko sa tano kemi de to divine service ko mangune in balago kan ti tablong sabat school karab ko sa tano ko tindo tugu ke tiagi net ke ngale ko metti tindo bat fainda se ka kwai ji gero tedu tu yeta bat faindas ko ner ko nerane ke la ko batu yo shek ko ju mi toli manginak ibelo ko yekemi ko jamane boy yit ni tindai sigindet yiger la kwengo ko ibelo ko yekemi jen awi tugo na tugu ke je nyalu noti je toro de Jehova englet yaga wo ago ko walal ko romi tun sigindet amu kero kita nege maine kagonne jingle lesson kolle tialago sigige tawne geku en sruti ketlile age ngetu na tenwa kota ga go ambaro nimso ago petio kota ga ma ye kota go gulnyo soro kota ga benda tinga wanin kotko mago tindoy ko ige pi mago tindoy mesto mago misigi ko ige lago kiga go lago kie je matni sigi amune ago tindoy sigi amu ka go ite tunatit awa ba ko lowen ni jege oren wa na makin ge chang lago kega gigo en logo ye kemejen ag nglet ko toy ko betio ag benda to ngor sinwe ko go na jatin jot lesson daga ba gera nday jita na gure Ibrahim nani togi ko bor ye tagenge ne kilowen Jehova asoko bi ko ni tok ni borte gay nenni lagin yang let ko gile danda on Jehova en bay shon ko aga to bo kwa amu ngirongyu ko gale en tabuta Jeremia ngiro tabuta Jeremia amenye ga tawne Jeremia susama genge gotini tamanang mut kumo wait kolle rirarael kala giri raeli ago balago ki kala mu gi gas ngonen dan nangwan ko gone ko sigindet nagara ga gi nyerane nongot ko gaine lakwet ko ngete ko mingin ko mo suru to kole ne tinye lakwet ngore na nyalo gosup en mina ngatenni amu mauti ago tiago si lagane kirarte igora nyoto amu ki neti age mejo gosup age ngule tiaga master ki beta gi go mangunet lagane mate gena gele kaga mauti ago tiago si kori raeli ago balago ki nitani ko gogo anan ya nge lakweta ngoy la kweta bwerini mauna do no la besa kori Israel kol ga go sare to kol aga go pekto kol mago me jago sai go sai ji kol ga to ne mago mi go mangu na tengju ga go petio ko pusagar aw gi ri gi tongi gi netruti ke trillen gi bar choret ne nyalu na la ga go petio go lusio kele Israel merir amu eguchi tan tinda ga mangunet kulle je kitabu tab Jeremia Osea sorry ngata wala Osea angwan ga tini ngata manasa galle ji gure Ibrahim negi gi gu englogo ye kemejen negi gi go ji go ngete ko je go ago tun ko kom go miede ago wet ko englet ko itu kiuju galle ki ga namge Ibrahim agana monik kima ginet konai ago bogana monik kiginet konai ago ba Jehova nege sunguti shegengoy laganda ga wolal gay aga nyanam gay agana monik por yeta Israel ne ba Ibrahim kala go baga
kala bagakte inegei amu kikonamgei ak kanamonik kale kikomindililitu amitwogik kwak cheei yai kukoinatet kotugul chamei baunikchik tewernatet mising koitini ko 19 kale kikotuchu sonet inendet eng kebebaikchik ak ililandos amu tiseiwek kikwo chichi kekure Ibrahim bororiet tugul komugul nebo Ibrahim ko masta eng oretab Jehova akotoi koot kanamonik kotoi kwai kukoinatet kotoi koot cheptolelisiek eter koot Baal akongen Jehova nesobei nekikikuwe kong'ete mining'atenwa kor Israel amu makomi kamang'unet eng tuguk chekerei eng lagok eng tuguk chetesetai kia tuguk chewasonganigei nguno eng kuretab asista yekiro lagok eng barabara yekiro lagok eng ortinwek akiro ile boiyot lakwani ko kijanayatab mzee wa kanisa iro ile ango chebi ko chepto pastayat anginet pasta angobunu tuyet oin lakini nginye iro komite kityo ngono ngoyen ikero ile kamukokerin ikwonge ile lakwetab pastayat neman ngotul tiendo na tombolo kochomene olorendo soet ko minit ketegen kole ko ngole lap kiyet ketegen kole ile ngon cheruton kero lakwet ko pasta amune amu kakonamgei ak ngony akalewen kosubi ngony akometo tuguk chekikinet cheirire sigindet nekere Israeli koker kole makomi kamang'unet konen akinye kokonin kito nemami kamang'unet kong'alalo yenyun leson rani kolenjech kitindoi tuguk chechang cheu choto kokonu karagutiet kityo nenwach kong'alalwech leson kole yekibendi keibe logoiwek chemechen kenai kele kiipchini biik tugul chetom konai logoiwek chemechen ak kikonai logoiwek chemechen ityo komasta bichu tugul chu keipchini logoiwek ne kito nenyalunot komitei eng kabwateng'ung ako ne nemakat koborugei eng inyendet akobo ichek kale nyalu iegu chito netindoi kamang'unet ekosiek tugul amu Jehova komaserendoni notok amune asikelen mi kamang'unet ekosiek tugul nebo chi age tugul nemi kuretab asista netokobusi kotokomitei kamang'unet ache nekakotuit koteres koek ng'ung'unyat nekakwo kirerit kele kakeker kitabusiek chik kokany ekosiek chebo kirwoket ak kocheriaket ketoro Jeiso komakomitei kiritik amu kakeker kitabusiek lakini chi age tugul neibusi komi kamang'unet ako boisieng'ung inye ak ane yeibe logoiwek chemechen keipchi logoiwek chemiachen chebo kamang'unet eng oret age ko ng'alal kitabutab Jeremaya 31 koitini ko 20 ko ng'alal kitabuni kole koitini ko 20 kole tos weri tos werinyu neachame Ibrahim tos inendet ko lakwet nekiboiboitune amu ya ng'alali kotugul arenye inendet abwoti inendet mising kora iima moenyu amu inendet iima moenyu amu inendet sore arire inendet iman mwae Jehova kale ngakikwai kukonatet ngakikomasta kikwai tuguk chekikwai kotokomwae Jehova kora kole tos lakwenyu akei neachame Ibrahim koemwae sigindet lakwenyi nekakwo kwai kukonatet eng sang kristianik chebendoti akokere lagokab biik kekere tuguk chekakwai kotekoekse sigindet akotebe kole tos lakwenyu man nachame kase kityenchini kele kimeto kole yeiro lakwet ngolioni kase kole ngolione kole isuninye sekendongon isuninye iweku amanu metu kobo kanisa akisoi kero kityen kimeto tiendo nekityenchi sigik kolenji meker kokakobet kamang'unet
yewendi amdojini igochi bichoto komangunet mebirwokyi ngalyo neono mebirwokyi je siget kinye gini amdane kicham ketindoi ole kinye koshek alak situ ngona chepyosoi ayengu kole jara maronyo anyun mwau kole kokeamdaite yawe asi keamde ke ngalali ngalekab inginete obo mesetab Kiptayat ke ngalale biik che jaigere kikochin in makatiat kindochin kutit kong'ep kesoman bukoit abwati asomani kiyonde Kirondet Kipkaren yakwen asoman sirutiet nemwae kolen oseng'engchini ng'o ochutyini ng'o ng'alyapta tos malo kabistoet werikab kaberberisiet akwek tugul chekokere oseng'eng seise kindaiwok makatiat kutit oluse komugul lao kabistoet koe kirwoket ne biik chekitabwane kokase logoiwek chemenyen koteres kotun kakituye ak madamine kaeng kimite kokakikase tugen yu ako kole aramaruno ketuye karit kemeche kelanye karit kebendi Eldoret kong'ebalany karit amo kakolany icheket kolacha mokanyor amaru karit kole ngotebe kurget chunan wale sikemanda icheket sikobunito sikebunu nebo let ako kichoronok chuk chenekiten alechi kalya madam wala yachanye biik chekisengengtosi nyeketebi tugul karit koboten kero ker approach nekiib eng logoiwek chemechen korom ngalechu makirwokyin chi ama kirinye ngalekab Jehova chekakokonin nyolu kemwa eng chomyet nyolu kinet eng tamimiretab Jehova kondoe tamimiretab Jehova asimakirori kechot anan kirwokyi lakini ingotok chomyetab kipsengwet neindoi Jehova akot eng chito nekakolus amu kinyo Kristo akobo kiptengekyot manyo akobo chi nekitilil ndai karab kotilil ngony kokime kechobe tetutetab sarunet asinyekesor chito kikisoru ngo kisoru kiptengekyot mission nenyo nekibendi kepten logoiwek chemechen komakibendi kirwokyini ichek lakini kibendi kiborchini chomyetab Jehova kibendi kiborchini imanda nemite eng Jeiso Kristo atya koker chotok eng oritinyo ak eng ateboshekyo ak kecham ichek inyoru chemitei kibokityo inyoru chito nelen maindikab kibokitinik angot kwa olemi mainik ipkorwokyin yachun ndebesho kora yutok kanetkei ale kikokoromit kasit kitun arutochi madam nechoto wale chonyoiwa kati ongenetkei komie kiasom nyoetab kat amu kiaker ale eng iman nga kotindoi kito nekameche amwa kokamwa eng oret nemanyolu ako uo kachot ako kararechi lakini kinyolu kinetkei sikenai kele mwoe ne sirutik eng yu kotun awe besho ole kiami boisiek eng mayek ko ngep kero kele ngoromaruno konyo kotakinin kong'ya yuto atorchigei kelen kele kalye chichi ko atorchigei kong'ya bachindoto kengetwo ak kekona ng'echeret alechi boisiek ongetemon ngam logoi kotebi biik kele mwoe iman chichi kole ongetemon ngam logoi oi aramor kole choyo ngomabwoni biik in chokakwen kolelake kalye kenyondo le chachara mau biik wane kergei tugul ak kiptengekei tot akine melen kele minde sobot kakitere mitei kokemwochigei kele ne kito nemakene kipsengwet makene tugul kesiku inye akane asiku akine isiku akinye ongesukum chekitindoi inye tengektai neingen angen atindoi ongebwat tugul yuto kibutyi kelyot Jeiso koisto melel kole sei alechi melelda nekale Jeiso ngot kingen chi chepyosoni ile chichi ng'ololun nesome beek ko inene nemuch kokonin beekab sobon chemekase melelda alechi konitakas ngot komi melelda nebo tomotet anan komite melelda nebo mayek ko ye inyoru chichi kikure Jeiso konokin beek chetisei melelda nebo tomotet melelda nebo mayek melelda nebo kit age tugul alechi kure ako chomok Jeiso ngonai chito chomyetab Jehova angon kakikolus konoe kole karireno mitei tokomi komong'unet simoib saino ko kang'alal eng yu kero kele kitinye kirwoket eng oritab nautikyo kirwokyini biik che chorik
Agon ndaje taglen nganam dairit. Gigas kio gile no kwelji dairit. Kole sunkio. Koto zele batri jeng mabutata ile nga la nenen mabutata sigigis. Ko mate na ile kagai nyende ne tisa yuot. Ne me jugo ga jiji jata ga mangunet. Ne ga tagi da dairit. Ko koro sabanda ko igi. Ne kaye yere ge ile uje ngot nyin mabutata gi tegen asi isto ger ki jugo lepto nga ka ko me jiji ge gutuai. Engora tage ko ingi bar ji jam nye ako chita jorindet na ka we jorindet ne ga go yestabi nge met ongi bar ji jam nye rumindet ako ne ga bar chi ko to ndo ga mangunet kara ongi bar ji jam nye ako che gu ge natit che mi street che nga bi nyoru kwani ga le ji ni ma to ko siki mangara tam nyanye ga gutungu yi ko mangara no tinde ni ko ko e jam karon an nyelu bu sekta man imi le ja nyelu jina lu bu sekta man ngi mo ngongi ile ji cheizo kon kunene no go nutu to kon ama mitera igaze gipsengwet yega go no ile ka metera ko ta tole ko to le gi ne gipsengwet in ago go ne ndugo ke kwang la ne tele na ngota nam tege ni mana jamu amta ko lia ko to le to mai go no ge na go le total surrender igo je gipsengwet kayam yiger tu kya un gipsengwet Jehova ko ma Jehova ne berberi ji Jehova magan jine nore ago meten mi Jehova ko bate ne go shek tugul ngibune ko enyu ko gebar wejas Ibrahim kolle kiri re Jehova rirge na ba Jehova gal may gesuge na tagalle Ibrahim angon nga gi koy gu na tit angon nay ga master kutus malek pen yu na jame mi go mangunet en Jehova en go shek tugul kalle kinyo je iso ago ba tenge kyo kalle kinyo ge Jehova en gore tap je iso ago ba nye agane egno tagi ko nyol ji nek tugul ke am de jam nyone Jehova ama kirwo kiji agi lagene ongi goji ji taga mangore tanga go shek tugul tos mi ji net ndo ngal yo net tebe anan ngone tase Ramaro kama jamwa in Ibrahim ni ko weri tab Joseph oi Joseph ko giga zijweri ko ing Manase agin ag Ibrahim yes so Ibrahim ni ko neginyo ko master kung gisoman ng kitabu tabi sa kalagi makatiat na magiwage ko ji negi makatiat na magiwage ko yung lokolo lagi masinus ngi bel makatiat na magiwage ko lagi masin ko logi kalagi uimet ko ji na uimet ko gi moji ngolyo ako mamejo ko wale ko nyoro birutet ng kwan ko gamoy we ko le atebet ab Ibrahim ko girendaet nebo logo yo kemnyach ut ko mi ji na giyam doje logo yo kemnyach na kunyi gisit mugul danyi na mameje ge wech ko la ne ile gisit kyo wo ko mi ji niu gisit kyo kanisa ne catholic aga mi ji ni catholic ana ne IC aga mi ji IC ko lo mawal mase ko nga Jehova nyi Jehova ko maji mo meji kit ne mengen amu mengen ile Jehova ko mejo paine ko gai la kwani ki master ke le tindo Jehova lago ki chemi sang chemi jogo wech ko bogo wi mande amdo je lugo yo kemye jen agi mute ko bogo tap Jehova ingen ko geni Jehova ti nyoko to mule da pi jota ki ga special yo ga ji to ko ti amde ke tiongon imbetu shika mazishi e ko noriji agole ji ta kanga ga sangal yon na kengeno ko si aku bit sa isek tu tekin jaka amdo ida nagai aku sikita aku muta ko nyanganesa ko Jehova jengi biki bongwe bas ataje mo man rebe ungera baru mami nyigisinda desire nyigisinda metinye siginde missing en lakwet nekakobet kou noto kaniset akine ing biik chakawai kelit atkan kora kokonech kerermetiet missing ko kibai akikuwe logoiwek chemyachen lakini ing betusiek chekelen kemuny koekitu koteres kou mane ikwang'as ile kiabete ano kialel ne
Akwat kang kora ko ngabi kuskong ko lakwet age tugul kumenoy ngap irire age ko tun iriri lu ne kyolobu ako ngap osirke manungotiot ako sotiot kulechini nin ikorgen imache kinde ketit sikochula ko tun ilen kanang'eta kande ketit ko tun kele acha ibir lakwet kong'etin kousto kobetun asile aene ngabilen ile ara ngalen ale amnyechi kolit kole akaikai kokotiji met komnyeilen ile ara kakolkolit kotos kibaon kokeny komanda kobetun amu en karit age tugul ngiole karit anan ko toroktet konyonundo kitabut nekilechinin kindo oilit neteni kile kindo kon ngabile mache ngesiche lakwet kesiche manual nekilenin ikochin kechiket nekile kerichek chetechu kile amu chitugul ko kergei ngab isich netai ko kararanin noto tun delen iboisie kiyai noto eng nebo oeng acha esiole turi so komenoe asile kilyochin ko ngab koit betusiek chebo beekab kong en betusiekab eng etunoteng'ung ko ngab ikus kong ile ara tos kiamwa ng'oliot kai ko koib lakwani koyait anan konyo lakwet nyokomwoun kit nekikemwa ko kimwa eng mugulel nekararan kimaimwoe koyait lakini kipkosis ko ngab ko yutok yekimigei ko ki sigik ako kale Jehova kuyo kakimwochi Israel ko kirire Israel korire lagokyik akorir mochokoronik chebo Israel ko ngomakirib kora koboisie setani yutok ne tos konin ikerer met kot komutai ibe sobondab koigeny ako kale Jehova kuno kit agenge nekikotoreto nekamache kemetochigei komi ng'oliot nemi kitabutab Isaya iro kitabutab Isaya lene yoto artam ak sogol kitabutab Isaya artam ak sogol kata tiptem ak mut komwoe kole ako mwoe Jehova kouni kole kirebe chekimen lulenikwak kirebe chekimen lulenikwak akotyochi tugul chekikelul chebo icheket eimuisei amu kibortosi ak inendet neboryenin akasoru lagokuk mwoe Jehova kale Jehova ingotirirchi kamuktoindet akimetochi lagochoto akitestai ilechi kongoi ko kale Jehova ite betut netun ang'ete aeluket aborye cheboryenin amu ngikuii kosopcho komi setani nemoche kokochi kokunuritu ko kirindoin ngilen iyachu nyokobolu ilen min chekororonen nyokobolu ako binti chechiket ko kale Jehova metoiwo sikebargei bunyondoni tatyo kole akatyach chekikelul akasoru lagokuk mwoe Jehova ko ngap koitye ngap kekaltalgei kipsengwet alechi ngolen kikemwa iro lakwet ya ngap ilecho ibu tamtam ko iutye nyo kase kemat kas kole nguno you promised kikeasye ile ibwo ko ngap ale Jehova ngolen inyete nekikemwa isiasye ile isoru lagokuk ikwete kawai let amu kikemwa ile soru alechi bas ko nguno ko inyendet atingchinin yuto iandamani Jehova kole ptom ngawek ko ngokonech kalyet ng'oliondonoto king'olole rani amutu oweku chekikomasta kiwekundoi ano chekikomasta oret netai ko mat keboisie nyitatet menerech akile kitukani kiabak akakuwak ng'oliotab Jehova manyo yestechu kot ko meosutwo lagok kesike korotwek njoret chemangen ole bunu amu kit ngap kong'wanit ko kakoba ng'eitulin kebokiti alake konam gak alake teite mutai kikotoyo ak boiyot nyekesutun lagok
ko me la cha ro pa mo ngin le gi sutune na ko me tagon aja muite agiri ri lan damwa le ni jo bang ko tar tamu mabata lago ju sinye mabata lago agon kamau hey gapo si je lago je ngomen titila agot ci bar mo ngana go je kamet to gapo itinya age agle kilage every marketplace as a madman yani kapki to kole wati jo korot kila nyumba ko ngap ko mi aga no tupje anango je beyo anango no tupje ogoro mi ne ko bogit ko yait ne aus lago ki ngome ne semutai je ko som ko lago gabi nere ne kile ni toret kwan mo sto ile ni toret je ko me ngisi kamet ko ni to ni achicha ago gilo ko petie to ma muji ko nyula kwet guno na gurenen sinye mama anango gurenen ni mama koleji ni ibole ne ile achak yale na toret kun mo sto ago koleji kero ogi mama anango in mama ko sengeng baba ne nyo lagani lazima alban o igeri la mo man ga la kwadi amus ko koleji man ay la ko sengeng ay ani ota gane lagani lazima alban kelel ne salaban isi sibile jigai ana bai man ga ibi libani bu jota fis mata ko biruni si men goi libani ba wai la ngam tatu tai tatu ngap patar ni tamana ko sar biju da amu mo kirke so na tai ko mo gi wewu ko ba shenere ke de baing ko mo igiki ilen go gi ko bet di ko ai bisa na ne ane kwa basta koro ane kwa ba ya dam kanis di ko ai bisa na mo mi la tabu na ti ko bet ya so ko matagir aja matingi ko mi tere sajinye amun de balet ko we ko Jehova aliata ke ko megiki mebolji agotiam chengoret ne ko tokol I meto I jomnyet metijime lakini chengoret ne go somin anan go ngalalun ile jo ye ma mujini tara amusne mama jagara ne ngabit ko imutiat kangora bisoru itianam ginda bolis I bitioji yake gatti bani kai ni aja mebe tu takat na ile jini aja mo siru ya nyu lakini na ilo jomin petu tiaka ga ke toji lakini maswati ni golin we ganenda na bugati tu kega kongi joa agora ko nye tebe na kararan ingno lu ngatuti jeba gai mangoit kele arang kenyari re tamana kumamuis aja ngatuti ko ngatu kuno to nena ka kone Jehova ko mangun net kitabu tab Sakaria taman kala ne Jehova ko ya ki mo Israel gele merir kaka sautugu ole Jehova ga nang Sakaria taman ko tatagen go som Jehova ropta embe tu shekti ropta na balet Jehova ne ay gal yelo se asakabit ko gaji je ropta ne inesi agu gaji ji aga tugul susue ke ngebe me agu Jehova ge mo goito ni to abro ame gu mo goito ni ne ba mo goje tani ne gibirchin grang ji tab kole ji tab to gobat kanisa ni ta kyanget gibirchin grang naja ngo ropta ne ba mutia ne ba job ni ne mo ajini ga to kole le jini atase ta so iwa go tore tab Jehova Utinya lago gileji asoe tamana ko tore Jehova sugo sap kyang go kapnyandos sugo ngame gitu tamana ko sabun subur ogera gole itore ti agi ngolal jini ingore ne baga mingine tapke amutian cham nyona ta ne baga tokul lagi ni cham nyet kara ne tono ni ne matiti tenge amati jinme lagi ni cham nyet ne tono koi ga roba ne nyone mutio man ne banere ke go gen no win mo to ne kai ne barapta menga tiba isya pesuruti gibre kada kala ne Jehova ngoti ay gunot ting sautik aga mingine tap kay aga ngalia ta mutian kala ay ne ingat ingoy tetablo kala goy tetablo aga gi mit ko tap Juda aga saru ko tap Joseph
akamutu ichek kokeny akarire ichek akakaikai akoikei ya kimamete ichek amwoe Jehova kamuktoindenwa akakas ichek. Komwa Ibrahimit eng koitetab 7 akoikei ichek chebo Efraim chito nenyikan akoboiboitu mugulelwekwak kou chekaya divai. Kere lagokwak notok akoboiboitu akokaskei mugulelwekwak amu kakowek Ibrahim. Kosopcho muguroonik ak makikatinik chekomi let oli. Yani nitoni nekiapko sinye ipkotirit kel, lakini mwisho ngoit nyokororiep kole kongoi amu mawirta kabisa kiabet akinye. Neki kikibuchi kikoek tabu, kokitib koek tabu, lakini mwisho kowek ilechi Jehova kotorunetet ak kimnatet. Ko ngitestai isomanato komie kola akot oititenchi ichek anyun amu kiatyach ichek. Kale Jehova memete Isa, yai boisiet nebo betut age tugul icheng ichek ak imutu korik ak isubi amwoe tiendo no kemwoe arap Maru nekitieni arap Kimeto. Ngoliot age kora nebo komonut ko sobeng'ung. Kit atkan kora nengap kokoi lagok koba ko moek sobetab sigindet neibortoi kipsengwet. Ngimi kanisa koitala nebo kwong'ut, lakini ngimi gaa ko iwembei. Yani mi let ile akongen tuguk cheiyoe eng yu, lakini ngit kanisa bitalaitu nebo kwong'ut. Ko tukchoto chekochi lakwet kolage maanenyi. Kingeni Jehova ingoek sobeng'ung neisoe akot ngot kobi lelutik ong'ololso ak lagokuk tatya osomgei nyoetab kat ak ile matokoek baba nyu nekebarta Jeiso, matokoek kit nenerekek chekaterech neibortoi Jeiso kwa mama koilelwo ako eng oret nekaboisie komanachi koek maek oret nebo iman. Alel ing nyot bas ibarte imanda nekere akine lakwet kole ibortoi Jeiso sobeng'ung. Akot ngitonone imanda itononi ing oret na akot ndekere kong ikere kong ing chomyet maek nerekek. Angobit nerekek ong'alal komie tatya ilochi kaboisie nerekek ing yotok kamukoyomei. Ako imanda koni matiti anyun tengekto atonone yemi imanda, lakini kale Jehova owai imanda ing tolosiet. Kokere lagok kot kowekchigei Jehova. Kit age kora ko ingonyalil ing olimbo sang kokwetkei ak tengekto komoche itonon itoret ilechi iye mutyo anyun ngotoretok Jehova inye ako tuguk choto chengingap rire mo amu kiakere nyalilda nemi tai yu konoto nekimamokeno. Melechi ndio okas si okase kikamwowo mokostoi acha mete ngwan, lakini meteshi pilipiliot. Mete kokwetkei inye akilechi asaun ako ngot komukokse atoreti, lakini mamache aun tuguk chekatiun met kokeny amu bistoet, lakini amache anai ile akot ane kase ko ngwan, lakini mi tuguk chemokaai amu ngilewen kit nekelewen ko kale Jehova ametaun lewenet nekilewen, lakini ngowek olit oli iborchi chomyonoto. Kobate tuguk chekaai ko malasima itabat ing ng'okistonywa acha. Amu mamache kora iyete melekto nebo lewenenwa nakilen kakoito kitokut ilecho iye tabat anyun korke amu osin kilewen, lakini meteshi anyun nakabi isime kidogo kole sikongwanit ilechi kas korok ndile kabarambuko. Acha mamache bimwochi kokeny kongwanit, imoche iti ing oret neingen kole chome baba ako chome mama, lakini mache kobuchi anyun korotwek chekaoti amu mamache kora iyete ochamcham ngwonindo nebo lewenet nekikalewen. Mache konai kole lewenet nekikalewen ko lazima kong'et koting yotok. Ko ngya kotar
bas ileji sarai kitoreti tena nas nguno amus ngot wage gotia ogetti ge ndi polis kena megerate ngapait koroinda age nekimeto korok kochamcham nyundo ko ngyo kotiach akotar betusiek chikile bas ngeger kit nekias ketoretin itau sobet nekararan ko yotok keikochin Jehova kokochin Jehova koyotok is konyekwak amu ngap komi boroindo nekakiete lakwet kokas ngwonindo nekatekochin kokos amu nebo kakolel isoru komatinye nafas kokuyo kit nekamang'une lewenenyi ako eng oret age tugul kongwa Jehova eng mugulelwekyok. Noto amune kasam eng kitabutab Efesoek yotok 3:16 kole ingonyiyakta memirietab Jehova eng oret ne inegei akonyoru kalyet nesire kakuyet. Sikokono kalyet ng'olyondonitok amuch oeku cheichutu ichek chekikomasta. Tebutyi nekamache awang'une ko kasoman kasir sirindet kole eng ortinwek cheu ne chetos keeku chetinye saet kotugul asikobit keeku cheibortoi yetunet akokas lagok kalyet nemi gaa. Ngap kora komi kipriang'it nebo bolotet anan ko kang'ing'iet ne atkan kora ing'ing'i kotko mami kalyet koba kopendat komweot amu nyoru kalyet eng olimbo sang manyorchi ko ngobit kalyet eng gaa nemutai kaba kobetyon kobet kalyanatak eng olin akoi kowek gaa ole kimite kalyet. Maamwa ale makikerkong lakwet ngot komi tuguk chemoche kwai ko kararan kerkong'et neboto chomyet ngondoiwech Jehova asikobit keeku lapkeiyet neu tai neikweni singoba olin akipkonochi ng'uny amu koimenit olin ko nebo let yekakong'wanit kakwo siyet kakonochi ng'uny kakolya koyach konyo ole mi tai kong'eit anyun nyitoret eng oli lakini menyi ilen katitit tengekto nekap koibu ngolin konyo yu aja tos mi ng'olyon netese chi anan ko tebut kotomo kemwa lesson nebo wiki nenyone. Lilian Tomiat. Atinye kongoi eng practical lessons tuguk cheking'ololi amu rahisi imwochini lakwet ilechin sikas kong'wan chamamwaun mekose kakamaunoto kewal Ng'wan kemwochini tayari yani ingen chikei kole ng'wan akileni oye mutyo angen ale ng'wan ilechini mutyo lakini ngotoretin Jehova akeker kiy nekiyoe lakini ngilechi sikas korok konerech lakini ileni oye mutyo angen ale ngap ko ng'wan yoto lakini kokemoche imwa kityongon makose ile ndio. amu akot ngap ikere lagok koekitu ikere nguno makikeelewan kele kamite stages chebendi kowalaksei yani koetu lakwet koetu kele 3 years ngole kekure terrible threes yani mangen ale amune sikoeku yotok yani kotinye cholwokto neo nea aya kochulak lakwet ngoit 13 yo kole kaek teenager kotoi kowalak ilechigei kayaitu kolya ne nekoyai kaka yutok nekonech muitaet nememwochini amu mwaun kito nete atya kobutita koweku keny nyokotebenen kolechin amache iyoiwon kun ndelion imeche iwekchi kabisa ilechigei ironye lakini nakilen rung'ony inye lakini memete imanda. Kongoi. Ingele kit nekitoretech eng gaa ko ngap kochang biik mi gogo mi sengeu mi mama komi ng'o kikweni tugul kelechin ongaitu emet neimi kityo imi town nimyeno kokorom kasit ako ngora ngap kit nekorom eng lagok mising ko ngap kotepche setani sikotepchin kolen kemech buch kosop emet eng olimbo tang kowendi lakwet kole
kale ngo makamebe mi tugun kosopcho biik chemi sang oli. Yeah. Ko ngap komi boroindo newendi komoche ngokakwo as kongen kole tos aweke gaa nga makoi koyan mama anan baba lakini akoi kotacha amu kiyoin kosomani kitabut neking'et chito age koyai seminar konem notitab koroni manyikis baki. As ngele notit nebo ngot komi nebo 1,100 konam notit kaa kole mi chi nemoche notit ni kole biik tugul konech kole kanyaa kidogo atyo konam akomumuch kolech akomumuch kolech atyo kole tokomoche kole biyacha kono kosis kole ang'yalechi akotyech konyo kotorombene kotyech kabisa akotyech kweinik atyo kole tokomoche chi kole biyacha kimoche kole kalya kole amu mawalakse alyenyi matin kityech kou noto lakwet matin kakwoten buriek anan kwai ne kotoko lakwetab Jehova mawalakse kobate kit nemi ko simto nekap kochut orit lakini kiuni tatyo kong'et kotoko lakwetab Jehova kou noto ilakwetnyi akoi lakini matin kabiyai tengekto neu noto lakini makiibu konyo kawas aunin sinyo kaw kou noto ngitu kaa ko ilakwet imi sang ko ilakwet lakini leweneng'ung komakoi alasimisanin aistoenin lewenet nekailewen amakoi nyilasimisanat eng lewenet nekabilewen nyokoek anendet nekanyakur lechacha lakini ilakwetnyi anyun ko yoto yetoreti sikonai lakwet kole ang'yeitang olin ko ng'wanit kole ngacham alen kasopcho biik ya kaikai eng ole kyomi kowek noto lakini yoitiet age kora ko ngap komi nemi ko nemamanda lakini nyokomen noto kosirnin kou werit nikinye ibwoti werik aeng mi nikimi tap koinin nyokonerech ni saiti kopirto kirangin mawa ui ni lakini kibet ni komi ko kobet nin komi sang kokergei tuwai kikaikai nekiwekse nekikakokas kong'wan kole kanye keengchi artet kateptoni kokabar kimakainatet ni atun komakine ni bar kimakainatet so sin is sin mami nekaikai kongoi silingit nekibetyo ko inai ile cheng'e Jehova ko ibuch ortinwek tugul kot komong'u. Amen. Bas abwoti ale lesson nerubei keng'olole kele akoi koigeny ne nemoche komwoe Jehova eng lesson nekikesune roboini akoi koigeny ngotoiwe Jehova yekitesetai kinetigei lesson ini akepcheite tatyo ko kemwoe kongoi eng tebutik chu otebe atkan kora otestai ingowakta ng'olyondoni akoboisie Jehova sikobit kotechech akotoretech mising yekakeker lesson nebo rani ongesa kamuktoindet Jehova nesobe koigeny kakibwat ketinye nyigisinwek ak mugulelwek amu lagok amu tilyanutik amu choronok chemanai ko kikometo ng'olyondeng'ung akoyesta kongoi amu kokinetkei lesson neng'olole kiet tilyanditnyo ak Jehova koek ne etu kotugul akowoktoi amu yuto nyokoboisie setani sikotuitui chomyenyo akotuitui kayanenyo kot kotun kibet sobondab koigeny konech kimnatet eng kamuget bunu kipsengwet eng sobet nebo tolosiet asikobarta sobenyo itondo nebo Jeiso akochut chechang chekikowech let ak chetomo konai ng'ong'et kalyet ak mieindong'ung koboto oldinwekab meng'otosiekcho yekitesetai kinetigei ng'olyondeng'ung sikobit kerikyin ak kechamen mising kosir amu kisome chuto tugul eng Jeiso nebo tyogindenyo. Amen. Amen. Osere konyo sikibirwok. Amen.